Prema preseku koju je uradilo radno telo RIK-a po uzorku sa 8 biračkih mesta, do 18 časova glasalo je 50,48% birača, kaže član radnog tela Republičke izborne komisije Dragan Žižić. Radno telo Republičke izborne komisije, stacionirano za Jablanički upravni okrug, odnosno za grad Leskovac, je u 18 časova napravio preslik stanja prema referentnim mestama koje je objavila Republička izborna komisija i procentualno to izgleda ovako. Redni broj biračkog mesta broj 18 je izlaznost od 7 jutros do 18 časova 52,53%. Biračko mesto broj 32, opet napominjem, to su sve referentna biračka mesta za utvrđivanje procenta izlaznosti, je 46,78%. Redni broj biračkog mesta 36, 44,27%. Biračko mesto 60, 55,80%. 98, 48,27%. Biračko mesto 177, 46,59%, 178, 54,52% i biračko mesto 182, 55,07%. Ukupna izlaznost u 18 časova je 50,48%. Napominjemo da je ovaj referentni uzorak zadnji put rađen i više se radno telo Republičke izborne komisije neće oglašavati povodom izlaznosti. U Vlasotinačkoj opštini, prema podacima Opštinske izborne komisije, do 18 časova glasalo je 64,6% na uzorku od 20 biračkih mesta. Do sada ima 2 zvanična prigovora koje će komisija, kako je rekla, obraditi u zakonskom roku od 48 sati. Pravo glasa na vanrednim parlamentarnim i redovnim pokrajinskim i lokalnim izborima u Srbiji ima 6.739.441 građanin, koji će se danas izjašnjavati na 8.378 biračkih mesta, od kojih je 90 na Kosovu, 29 u zatvorima, a 38 u inostranstvu. Biračka mesta su otvorena u 7 sati, a građani će moći da glasaju do 20 časova. Prema prvim rezultatima izlaznosti Republičke izborne komisije do 10 sati u centralnoj Srbiji glasalo je 8,50%, u Vojvodini 9,82%, u Beogradu 8,34%, saopštio je RIK. Od upisanih birača u Srbiji glasalo je 8,85%. Direktor Republičkog zavoda za statistiku Milan Kovačević je rekao da je na prethodnim izborima do 10 sati glasalo 9,06%, a da je konačna izlaznost bila 53,09%. Radno telo Republičke izborne komisije za sprovođenje izbora na teritoriji grada Leskovca saopštilo je prve zvanične podatke o izlaznosti. Na osnovu podataka sa 8 biračkih mesta koje je odredio Republički zavod za statistiku, izlaznost u Leskovcu do 10 sati bila je 8,75%. Primjer radi, na biračkom mestu broj 18 od 1851 birača glasalo je 200 birača, izjavio Aleksandar Stojanović, član radnog tela Republičke izborne komisije. Inače, u Vojvodini je na pokrajinskim izborima do 10 sati glasalo 12,22% birača. Programski direktor CESID-a Đorđe Vuković kaže da je izlaznost do 9 sati približna onoj koja je zabeležena na izborima 2014. godine, također do 9 sati, a koja je bila 5,3%. Aktuelni gradonačelnik Leskovca i prvi na listi na lokalnim izborima u Leskovcu Goran Cvetanović glasuje u pratnji svojih sinova Nemanje i Viktora oko 9 sati na izbornom mestu broj 30 u osnovnoj školi Kosta Stamenković. Očekujemo da menjamo sadašnjost, da nam budućnost bude što bolja, kvalitetnija, mnoga nova radna mesta, jaka infrastruktura, povoljan ambijent za strane i domaće investitore i bolji život građana, ali istovremeno i angažovanje postojećih resursa i postojećih direktora. Mi smo u ovoj školi napravili stazu Dane Korica, mi smo u ovoj školi napravili kompletno zamenu stolarije, napravili mobilijare, napravili najsavremenije igralište, napravili streljanu u kratkom vremenskom periodu 3 godine. A opet vidite da rukovodstvo nije okosilo travu, opet vidite da nije higijena na najvišem nivou, što je isključivo krivica rukovodstva. Znači, grad radi, ali trebaju čitavi timovi da budu uključeni da bi građani išli napred. Na izbornom mestu 31 u osnovnoj školi Kosta Stamenković nije bilo nepravilnosti i pritužbi, a otvoreno na vreme. Biračko mesto je otvoreno na vreme, znači tačno u 7:00, nije bilo nikakvih problema. Do sada je od 2257 upisanih birača svoje biračko pravo iskoristilo oko 156 birača, što predstavlja nekih
6% od ukupno upisanih birača. Gužve za sada trenutno nema, ali očekujemo da će kao i svake godine, odnosno svaki put kad je organizovan izborni ciklus, da to bude u poslepodnevnim časovima. Zato bih iskoristio priliku da ove birače pozovem da dođu što pre da iskoriste svoje biračko pravo kako ne bi kasnije bilo gužve na biračkom mestu. Kandidat za gradonačelnika liste za Pravedni Leskovac, Demokratska stranka Saša Stojanović glasio na izbornom mestu Centar u Narodnoj biblioteci Radoje Domanović. Od ovih izbora očekujem da donesu promene i donesu bolju budućnost građanima Leskovca. Mislim da su ovi izbori vrlo bitni i da je potrebno da svi građani Leskovca izađu na glasanje. Ovi izbori u mnogome mogu da promene trenutni status našeg grada, mogu da promene život građana Leskovca, zato ih pozivam da zaista u što većem broju izađu na taj način pokažu da naš glas jeste zaista prvi korak ka našoj slobodi. Prema rečima predsjednika biračkog odbora mesne zajednice Hisar, u izbornoj jedinici 35 i 36 ove mesne zajednice pravo glasa na republičkim izborima ima 1505 birača, na lokalu 1492. Biračko mesto je otvoreno na vreme i nema nepravilnosti. Biračko mesto je otvoreno na vreme, tačno 7 časova, nema nikakvih nepravilnosti, za sad je sve u redu. Oko izlaznosti imamo i dosta gužve, trenutno je glasalo oko 175, ali glasanje teče. Možda se taj broj već promenio, do sad je 175 glasača, znači zaokružilo svoje listove i za sad je sve u redu. Kažete mi kada očekujete veću gužvu, veću izlaznost? Pa iz iskustva ranije, pošto sam ovde, mislim da ću u popodnim časima i večernjim biti više gužve. Za sad je to kontinuirano, uglavnom onako mesto je otvoreno do 20 časova. Nadamo se da će biti. I ljudi koji dođu nakon toga nađu se u prostorijama ovog biračkog mesta moći da glasaju? Apsolutno, znači svako ko pre 20 časova bude ispred glasačkog mesta, možda će se raditi do 9, kod nas se i to dešavalo. I kandidat za gradonačelnika ispred Srpske radikalne stranke Živojin Stefanović iskoristio je svoje biračko pravo i glasao u 10 sati i 30 minuta u mesnoj zajednici Hisar. Od ovih izbora očekujem da promene na bolje i za Republiku Srbiju i promene na bolje za grad Leskovac. Svi rezultati koji budu posle glasanja za mene će biti prihvatljivi. Jer ja sam se uvek držao toga da ono što narod odluči, to je prava mera, to je prava ocena i to je pravo vrednovanje i pozicije i opozicije. I moje želja da se dalje Leskovac bude složan, da sve odborničke grupe koje uđu budu složni, da svi zajedno pokušaju, ili ako budem ja unutra, pokušamo da radimo za dobrobit građana Leskovca. Što se mene lično tiče, ja više za sebe lično nemam šta da očekujem, ali je moja obaveza, baveći se politikom, da sa odborničkom grupom, ukoliko nam građani daju poverenje, učinim sve to da grad Leskovac opet postane grad gde će i mladi i stari mogu pristojno žive, gde će se mladi zapošljavati. I još moja želja da u ovom novom četvorogodišnjem mandatu bar neka fabrika ponovo počne da radi u Leskovcu, kao u onom periodu kada sam vršio funkciju predsjednika Skupštine. Međutim, sadašnji izbori pomalo liče na nešto što mi se nije sviđalo ni ranije ni sada. Evo, na primjer, malo pre su mi javili u mesnu zajednicu Grdelica da se kupuju glasovi i da onaj ko završi glasanje uslika se i ide odmah u mesnu kancelariju, navodno prima novac. Ne znam, proverite, ja to ne znam. Evo, u izbornoj jedinici biračko mesto 27 počelo glasanje bez kontrolnog listića, a posle toga ubačen. Da nije ubačen, postavi se pitanje regularnosti izbora i tako dalje. U izbornoj jedinici biračko mesto 24, na primjer, ceo prostorija gde se glasa izlepljen propagandni materijal. Ja znam da to ne donosi ni poene, ni ovo, ali nije korektno i nije pošteno i kao u izbornoj jedinici u biračkom mestu 24, također u istu mesnu zajednicu, to sve dešava u mesnu zajednicu Crni Marko, je počelo sa zakašnjenjem od pola sata i nedostajali su 200 listića glasački. To su sve manjkosti, a mislim da je gradska uprava imala vremena i šanse da napravi ove izbore korektnim. Evo, vi ste ovdje vidjeli kakva je gužva bila. Ovo je po meni neprimjereno da postoje dvostruki pozivi. Navodno, jedni za republičke izbore, a drugi za lokalne. I zato je ovakva gužva.
2 biračka spiska postoje. I pogledajte, ako neko hoće manipulaciju, s ovim je mogla se napravi izvredna manipulacija ukoliko bi birački odbori htjeli da budu nekorektni. I to je napravilo ovako pometnju. Vidite koliko je bilo reagovanje građana na ovoliko čekanja, a to je samo zbog toga što je neko pokušao da pravi 2 biračka spiska. Na biračkom mestu na kome sam ja glasao treba postoji jedan birački spisak, više glasačkih listića koliko ima listi. I onda se stavlja u jednu, drugu, treću, 10 kutija. Ranije to bilo, sad mi ovo nije jasno. Ali bez obzira na sve, očekujem da će izbori biti korektni, pošteni. Svi moramo, mi koji učestvujemo u izborima, da poštujemo volju građana. Njihova je zadnja reč i ja i građanima i oni koji dobiju izbore želim sve najbolje, a i oni koji izgube, da ne izgube nadu, imaće narednih izbora pa će opet pobediti. Ovdje je glasala i Milica Momčilović, predsjednica Gradskog odbora Demokratske stranke Srbije. Očekujem pre svega da proteknu u fer i demokratskoj atmosferi. Očekujem da svim ljudima bude omogućeno da glasaju na zakonit način i da se neke nepravilnosti koje su već uočene u ranim jutarnjim časovima da će se otkloniti u toku dana i da ćemo zadovoljni svi završiti ovaj glasački dan. Naravno, na svojoj stranci očekujem dobre rezultate, tako da ćemo se vidjeti i sutra i preko sutra. U Bobištu nije bilo nepravilnosti po rečima predsjednice biračkog odbora broj 150 Marije Milosavljević. Imamo 2206 glasača, odnosno 2178 na lokalu. Do 10 časova izlaznost je skoro 13,2%, malo je povećana. Biračko mesto je otvoreno na vreme u 7 časova. Gužve su velike. Sve protiče regularno, nismo imali nekih problema do sada. Imamo posmatrača iz CESID-a. Jedno od najvećih biračkih mesta u gradu sa preko 2000 glasača je upravo mesna zajednica Bobište, gde je glasao i kandidat za gradonačelnika ispred Socijaldemokratske stranke Nenad Zdravković. Ja bih se pre svega zahvalio građanima i građankama Leskovca što su odvojili svoje vreme, uzeli svoju sudbinu u svoje ruke i izašli danas na izbore. Nadam se da će odaziv biti veliki i mislim da je to jedan od osnovnih mehanizama da svi mi živimo bolje. Mislim da je Leskovac spreman da aktuelnoj koaliciji na vlasti pokaže da se u Leskovcu loše živi, da se ne otvaraju nova radna mesta, da imamo mnogobrojne infrastrukturne probleme, da imamo probleme u sferi socijalne, zdravstvene zaštite, uopšte u funkcionisanju lokalne samouprave. Zahvaljujem se svim građanima i građankama Leskovca koje su zaokružile broj 7 i na listi za lokalne i parlamentarne izbore i mogu slobodno da kažem da će Leskovac danas pokazati da je za promjenu vlasti i da ćemo narednih dana se svi potruditi da ukoliko se steknu uslovi napravimo novu vladajuću koaliciju u Leskovcu koja će biti znatno efikasnija, znatno bolja, pa zašto da ne je znatno poštenija od aktualne vladajuće koalicije. U Leskovcu je u izbornom mestu 15 u mesnoj zajednici Centar došlo do kašnjenja sa početkom glasanja od 20 minuta, jer je falio izborni materijal u dobijenim paketima, saopštila je predsjednica biračkog odbora Ivana Cvetković. Na ovom biračkom mestu upisano je 2239 glasača, od čega je do 11 sati svoje pravo glasa iskoristilo njih oko 250. Nažalost, nismo krenuli sa radom u 7 sati. Iz tehničkih razloga jer smo konstatovali u vrećama koje smo otvorili nisu se nalazile lampa i sprejevi. Pozvala sam ko predsjednik opštinu, oni su u roku 10 minuta dostavili, tako da smo kasnili i počeli smo sa radom u 7:20. Do sada, osim te gužve koje vidite, nastaje samo zbog toga što nemamo obaveštenja, nisu podeljena, pa se teže traže po spiskovima. To je jedini razlog ove gužve i to negodovanje od strane naših sugrađana koje se iskazuje kao što sami vidite. Imamo mnogo starih ljudi, pa ovi mlađi negoduju, ali dobro, za sada je sve tako je. U Vlasutinačkoj opštini izlaznost je znatno veća iznad republičkog proseka. Prema podacima opštinske izborne komisije do 12 sati glasalo je 21,8% birača. U 10 je izlaznost bila 14,1%, dok se na republičkom nivou kretala oko 5%. Zanimljiv je i uporedni podatak sa prethodnih izbora 2014. kada je na republičkom nivou izlaznost bila 53%, a u Vlasutinačkoj opštini blizu 70%. Vlasotince je tada bila jedna od opština u Srbiji sa najvećim brojem birača izašlih na izbore. Predizborna tišina koja
koje je počelo u četvrtak u ponoć trajeće do zatvaranja biračkih mesta večeras u 20 sati, a tokom ta 3 dana učesnici u izbornoj kampanji ne mogu putem medija slati političke poruke i objavljivati svoje programe. Inače, predsjednik Srbije Tomislav Nikolić glasao je danas nešto pre 11 sati na biračkom mestu u osnovnoj školi Kralj Petar I. Predsjednik Nikolić je na biračko mesto došao u pratnji supruge Dragice, a svoj glas u glasačku kutiju ubacio u društvu velikog broja predstavnika medija. Premijer i predsjednik Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić glasao je danas oko podneva na Novom Beogradu. Vučić je na biračko mesto 27 na bulevaru Mihajla Pupina 117 došao sa ćerkom Milicom. Lider Socijaldemokratske stranke Boris Tadić je glasao nešto posle 10 sati. On je svoj glas predao na opštini Stari Grad na izbornom mestu 34. Predsjednik Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj glasao je oko 10 sati na svom biračkom mestu broj 96 u osnovnoj školi Svetislav Golubović Mitraljeta u Batajnici. Šešelj je svoju građansku dužnost obavio u društvu supruge i sina. Lider Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić je glasao nešto posle 8 sati i 30 minuta. On je svoj glas uz prisustvo velikog broja predstavnika medija predao na glasačkom mestu 37 gde je došao u pratnji supruge i sina. Inače, iz CESID-a ističu da će u 17 sati moći da predstave finalne projekcije. Inače, glasanje na vanrednim parlamentarnim izborima protiču u najboljem redu u skladu sa zakonima Srbije i svim demokratskim i međunarodnim standardima, rečeno na prvoj konferenciji za novinare Republičke izborne komisije od otvaranja biračkih mesta. Birač može da glasa samo pod uslovom da na biračko mesto podnese važeću ličnu kartu, pasoš ili vozačku dozvolu, na čijem obrascu je naveden jedinstveni matični broj građana. Birač može glasati samo jedanput, a to će biti kontrolisano specijalnim sprejevima i UV lampama. Na biračkom mestu je zabranjeno korišćenje pejđera, mobilnih telefona i drugih sredstava veze i komunikacija. Ako se u toku glasanja naruše pravila, birački odbor se raspušta, a glasanje na tom biračkom mestu se ponavlja. Glasački listići za parlamentarne izbore su led sive boje, a kontrolni listić za proveru ispravnosti glasačke kutije prljavo roze, dok će, kada su u pitanju pokrajinski izbori, listići biti svetlo-zelene boje, a kontrolni listić u boji slonove kosti. Glasački listić sadrži redni broj koji se stavlja ispred naziva izborne liste, naziv izbornih lista prema redosledu utvrđenom na izbornoj listi, sa ličnim imenom prvog kandidata sa liste i napomenu da se glasa samo za jednu izbornu listu, zaokruživanjem rednog broja ispred naziva te liste. Brzom i efikasnom akcijom pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Leskovcu uhapsili su SS, rođenog 1995. godine, zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično delo ubistvo. Sumnje se da on jutros oko 4 sati i 30 minuta u ulici u Leskovcu nakon svađe oštrim predmetom zadao ubod u grudi 25-godišnjem muškarcu, koji je od zadobijenih povreda preminuo. Uviđaj su izvršili zamenik višeg javnog tužioca u Leskovcu i policija.